Pai perapa saga Jesus Christ fakurijak ewe an ennet mewe barang. Esore berata ori rangri ewe sam merukun Jesus Christ. Wewen ngesi setagori atsu parfurte ewe an ngeri ewe sam. Setagori atsu parre api. I believe there is another way ngeri god. No, the Bible is very clear. Jesus Christ ijak ewe an ewe ennet mewe barang. Esore ben atori rangri God merukun Jesus. Sisadori atsi pusin furte aren atsi bakura barang. Esap iten acara church, esap iten era denomination keran nomnon, esap ots sakun fefer en kopo feri kopo tagori nagari ewe God sam ne fakutsak om nugu vet Jesus Christ feri feritom iwe en kopo yari barang semus. I evero feritom warawi repes.